But you know the journey from there up to this time. Gasibire gari y'amashemererwa gonka aha kanisa ya St Stephen Kitagata Church of Uganda umuburisa bwa Mwenguru muri West Ankole ubwo mwamirwa higuru yokoyada abire nasima rahanga bwo kusemya myaka 50 mu bushwere when one way abana bawe ni kusaba yongera kusho kwa n'iki bitu ekanisa uwishe mu yokoyada mwene ujamwe ngo none jamwe no kwenge bwo kukira bakitagata bona Dema haina heze kwa service nichwa bashalo nubaraka kufuma utakusinya kama 10 abafaka sebuka boka bisho sikakomera kundisha jene nsikanje hapa abana kuna vyo tabana na shobora cheko kushobora mapete ngo bazeshurina no kwa mkaga na shobora cheko na zahasi yebijerebye nashobora chekwa nashunwa nuho ibukunde banyina maka hona bashabirwa kuba bese ugomba bushwere bwabo na no kongera kwe kwa Saruhanga ni njaguza agwo kumara emyaka 50 mu bushwere agwo kubanka gitwe biro bitano byo kwa katano kumigwenda shanju nena ebiro bitano byo kwa katano umwaka ogu 2024 na ni msemi myaka 50 mu bushwere nabwo echo celebration zazigerizo kandi cyande tire na kore kintu eki na munonga ini wadile nisimo mukazi wanje ahiyanyihire kureba na hate twarabiremu na hate yampikize abicereza behanangirizibwe hono kweyongera kwejumbira omuntunguka y'amakagabo omakura gandi abashije mu district ya Bushenyi bashabirwe kubanjira bakazi babo rero babase kumanya biconje biriyo myuga yabo ebi byona bagambirwe Reverend Agnes Atile aha mukorogo kujaguze ciro cya Mariamu na nabamama ogubira habasaba dikono bwacanya katura omurinya bari Bushenyi Haleluya. Kuwano mandoto mutambura. Mandoto kazi wangu. Ni wabana rero kuba abakaza kubajo araje kubagira. Ni wabora tahe bani kubaji. Ni barumvisa go kusimarhanga ahabo kurishikiriza kandi simarhanga ikwenka bacyara twohereza Marika kazaha Mariamu akatuzara rumujuni. Rizoba ahaciro kitu cha Mariamu batubura hacoco kugumisiriza mu makagitu na nabana bitu ahabwo murembe gwo rigenda umurembe ubandotkomu tukubicenga mbwe twandisaba Ruhanga ngo atugirire mbabazi abo bana bitu tubagarura mu mbabazi washemererwa abantu kubasa kutwegitaho mu kibine iki ecyamazazi kubangu ekibina kitu kongera kukanya kandi kikagira umusindo nsima bakitandikire amakuru agagasha kwa Onesimus Ndianabo na Abraham Muganzi.